Ria. Oh Ria, iya Ria tuh. Perlok. Good morning. Bentu kray ang yo. Bam jalomi. Chet di kamo di dosia dong plan sibiat da kate nga kachwa yo kai di na sekri ge. Yo bi mar on ki kai kana sekri dong la bam jalom. Speed ki kai. Pen mo. Da kate nyaje. Baik nong itu iya paling nak sekali. Mar orang kai dah biar cukup pilih. Lai mam jai selalu mas pidai. Te baik pelak yo. Hiaslap dengan mood orang yo lai cukup pilih yo vlog ngan habuk bang hayung. A few moments later. Temban si di pelak berjor. Yo dah lek bayi kai selai pembiang bentak. Lai shalom. Dak share pelak chat ini. Dak chat serba dak share te chat dok ide. Chat dak share. Te lek pinang pelak. Awak dep krek iba mi jing kamula te. So ba mi hayung. Kada mana. Pelak chat bah. Kam taman ba mi to umhoi kolam. Sedang nak ibang kata. Bang kalam ni? Hah? Hayung mo bang ko sa lom mo? Hayung bam ko? Okay. Dam ya kau la sa lom mo manda. Te deu chet hayung biak nang kapte bang ko? Mom lom lam ni. No? Baik, kahan dia rumah temu bamnya. Kerbaik tu sok jauh tu sekian no? Bangun tu. Kerbaik tu cai. Ya, terbang macam. Umi nak bernai. Jauh mah tiang mah. Jauh ah. Oh deh. Biang asnya. Hei Ria. Oh Ria, iya Ria tuh. Sekian. Yung yang perang sa? Oh, sakit. Toh, bam horok kolam mana bam toh. Te perlok yo hi ketemu hi bam salom, rak salom darak selab hai biat date selah yo ya bam krui cium sem sabanga. Ni tiar dep ceri dekha te ni tiar te ceri dok siar dep chat serwa dok siar te chat chatoi. Te tai siar te dakhle yo skia kam tu isi nong dong kam tu se peleng bam. Ti porawa di bon. Te perlok berjor ni te kam ni hai ye pejrong di video to hayuk te pe next video ma perlok.